Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ade Islam deenuga wara boda parolafa kame algonmenge tutto la darin wata la kudin e kudin heyogotuga boduko tarbiyat kurun khasa goteka alukamuge matiga heyokantattuge matiga egotum algona mi Islam deenuge emme mativeri rukun kamugawa ade Islam deenuge devana rukun kamugawa namaduge mi alukama ves darin hijjasuwa hanuwa e kudin namada lobi jesuma algon menna Allah taala ade ilahuge nabiyya wani amruko ekan algonna bayan ko devwafa darin tarbiyat kunuge wara muhimmo marhalai tuttu la umuraki e umuruga algon men heyo kamakan aada ko devijje kamuga wanama ekamaki fahum ves irada kurevi ekamuga wanama ekuden kibaga ashagenen daane rangalu heyo aada ekamuga sife ekamuga wegen daane egatun Allah taala kirtu Qur'an ga wahi kurava anga fani wa muru ahlaka bis salati wastabir alaiha adi kaleek faanu ge ahlunna ambi darinna namaz kuruman amru kuravashe wastabir alaiha adi ege macca ketteri vegan hunnashe ema ekan kurumaki ketteri wan jehene fada datitaken nuwata undagutake ves tahammal kuran jehdane kamikkan mi ayatun algon mennan ege gen dani wastabir alaiha ege matiga ketteri ve hunnashe wahi kurevmo ade darin hoda irussure khasagotiga firihen kudin miskita gengos e namaduge jamaata gendiuman heenumaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonu maccan angawafa kame amur kurawafa kame bar aluwafa kame egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani muru auladakum bis salati wa hum abna'i 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'i 10 aw kama qala alaihi salatu wassalam tiyabami hunge darinna namadu kurman amuru kurashe henga harubumo henga harubima ege mane ki ege kuriga namad nukurwashe kenu ege kuriga ves e kudin gowagen getereka namada hanuwa daskotti nota e kankan ugannadinun e ekka mehenna mes henga harubima khasa samalkame deembe jehe mige benge umuru henga haran elomaki ei waram samalkan den jehe kamekkan em henga har diyama e kudinna den namadu kuruma amuru ko baru alashe ekudin gowaga miskita gengos genes hadashe ade ya kika demmi annani wadribuhum alaiha ade ege macha namadu ko amuru ko emihunna adabu ves deshe jahagen wiesei affa bindagen dawarakan nota nazuk kunantakka moonu fada tantaruga talagen nun adabutinum goto mi waram muhimmu ko malgunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya pula badalafkam ga wanama maras sariha ko saaf ko mi manzaru fennan ebe ekalek faanu namada hunnawani ko ekalek faanu ge burakashi fulu macca ekalek faanu ge kaafa darikale hasan wata husain radiyallahu anhuma debe kalam kure be kalako ara wadagen ekalek faanu sajidaga warak gine onne vikama bay riwayat ka hadis ka bayan vefawe adi hame hem ekalek faanu ge kaafa darikalum umama radiyallahu anha kariga bahattawage nota bantawage ekalek faanu namaz kurabahne warat tuppulo ಬೇಕಂಬಲ್ದೆ ಕೀರಿತು ಕುರವಂ ಫೆಟ್ಟೆವಮ ಕಾಫ ದಾರಿ ಹಮಲು ನಂಗವ ಉರಾ ವಡಾಗೆ ಹುಂಡ್ರೆಸ್ ನಮಾಜ್ ಕುರವೆ ಅದಿ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನು ಎದ್ದುಹಿಗ ಹುಕುರು ತುಹಿಗ ಖುತುಬಾ ದಿವ್ವವಂ ಹುನ್ನವನಿಕೋ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗ ಹಮ ಕಾಫ ದಾರಿ ಕಲೆಕಮಗವ ಹಸನ್ ವತ ಹುಸೈನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದೆಬೇಕಲಂ ಕುರೆಂ ಬೇಕಲಕು ಮಿಸ್ಕಿತೆರೆಗ ವದೆ ವಡಾಗೆ ಅನ್ನವನಿಕೋ ವೆಟ್ಟಿ ವಡಾಗನವನೆ ದಿ ಕೀರಿತು ಕುರವನೆ ದೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನು ಖುತುಬಾ ದಿವ್ವವಂ ಹುನ್ನವಾಫಾ ಫಾಬಾ ವಡಾಗೆ ಎ ದಾರಿಕಲಂ ನಂಗವ ಹುಟ್ಟುವಾಲೆವೆ kommekas meegen algon menne engeni kuda kudin miskita gengo sekudin miskita lobi jessumaki algon men kuren jehene kamekkan khasa ko henga harumu ege kuriga ves e kudin gendiumo miskituge jamaata e harami huna undagunu adi miskituge e hurumetterikama ekankan nugelle kam gawana me kudin gowaage algon men miskitaka gengos hanuwan jehe e kudin ahulu veri kurwan jehe mi namada lobi jessumattaka egoton miskita kudin dairu algon me samal kan denje he bike kan e bohore ge tere bike kan ge tereka kuda kujjaku kuri baga gos ena minnani kuri safan ara kuri sof ge dharmiya sawab edi ehem vejje kam ga wanama kuri baga gota gos inna kujjaku miskitun e kujja naga fahatu safal dima warag ehin kale ihsase kurevene kujjaya
war ekujja hitamata kurimati wane e dera wane adi ek sabu namada di umag nuruhum ves vedane hem veje ekam ga wanama kuri baga gos miskitu ga inna kujjaku kuri sa foda ga inna kujjaku baada ga nuwane fahun danna mihaku e names kudin saftan hada ero fahatu ga tibi kudin kuri saftaka eru umenne ekudin fahatu safka beti bungoti adi egaves ekudin sakaraj jaha bodag efada kanta kurakam ga wanama bodetti mihun kariga ekudin beti bidane adi miya ekiga faha kullanje he muhimma tankole e kudin en kuribaga gosfes imama dimaduga e imama hunna dimaduga e tibejekam gawana mariyaka dassadan jehenei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave liyalini minkum mulul ahlami wan nuha tiaba minge tereng timan kala ikfanuga fahappuluga sida ikalefane dimawa gotage sarhattuka tibeshe tan doru olum fila tasarrufu difawa namaduga hukum takka echhinge e buddhi huri e mis mihon e namaduga imama kushe kuro namaves e rangalu kodde nuwata imamaka garanje hije hadatek gave sere waruge e kuladanaka huri bayako e tanuga tiben wane hem ifada tantana kudin en gatuga ves punam wane kuri baga dies ves e dimaduga ara notibuma e names e kudin miskita lobi jasa miskutta gendiuma ki algon me kuranje hene kame adi evves hale algon me kudin kura kamakun e kudin nan halellawar ekudin miskita den naannawar kollage nuwane bay fahre bahure bodeti mihon ekudin nan ehen kuda kudin ekudinge tobiyatuga kuluma maja kurin onna kame ege maneki miskitan ara kule maja kurashike non hale falellawa namada tiber algun me tarbiyatu den jene kiya den jene ekam kefada kame dimaviya hale falellawa hedum ekudin den fahun ruliyaske miskita duhak wes nara hinga dan kiha bodu fafet algun men kolla kamakon e algun me boduga mi eleni ehem wima ekudin wes heo na seheti heo gotuga tarbiyat kurave to namaduge matika mi diinuge ade devana rukon diinuge tambukum gawa namada gahundveri kurumake algon men ama komme mihek wes ekama samal kan den jehe kame khasa gotekka mam bafan geteren wes bappai mikama samal kan di darin govage miskita gos ekudin ahundveri kurwa namaduge matika tarbiyat ko bodu kura kudin take kamge ekudin hadan jeherun algon men marwe dadu wes algon men wes fege faada qur'an ade ki ekudin naki wes ekudenge deen navves rangalu adi kiyege ekudenge uluma akhlaq wes rangalu adi mujtama faada kura de duniyege baajweri kan libe ekudin take kamga ekudin wegen dane algun men hittaka hamaje hun libe algun men lotaka fin kan libe darin take kamga ekudin wegen dane efa egota algun men emmen eko ga gulige masage kuram bi erun war ufa veri baajweri mujtama algun men finigen dane wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam